Assalamu alaikum, урматтуу волейбол сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Кайрадан биз Сузак району өткөрүп жаткан Москва шаарындагы чоң турнирден сиздерге азыр эң кызыктуу оюндардын бирин көрсөтүп жатабыз. Туугандар, азыр сиздер көрүп жаткан бул Нарын областынын курама командасы жана ошондой эле Сузак 2 командалары. Топ өткөрүү бар. Ой, Азамат, жакшы. Азыр тосмого тийгендей түр калтырган бул жерде. Жакшы. Ой, Азамат, караңыздарчы, Нарын командасынын тосмосу ийгиликтүү. Жақсы, ойнош керек. Стоп, бұл жерде топқа 2 жолы тиіп қалды Нарын командасының ойыншысы. Сузак 2 командасының пайдасына. Жақсы, топ өткөрүү бар. Жақсы. Азамат, Нарын командасының 5-ші қатар санымен ойнаған ойыншысының чабуулу ийгиликтүү. Бул жерде Нарын командасы топ өткөрүүдө катачылыкка жол берди. Ой, Азамат, караңыздарчы. Сузак командасынын ойынчысы кандай кубаттуу топ өткөрүү. Бул жерде топ өткөрүүдө Сузак командасы катачылыкка жол берди. Нарын командасынын пайдасына. Топ өткөрүү бар. Ойнош керек, бұл жерде Сузак командасының ойыншылары. Ой, Азамат, дегенде Нарын командасының чабуулу ийгиликтүү. Алештер, алға! Совет Осман берген, Совет. Кетти, тугандар. Азыр эсеп сандары 7-6 эсебинде Нарын командасынын пайдасына. Топ өткөрүү бар. Ой, Азамат, бул жерде караңыздарчы. Нарын командасынын топ өткөрүүсү ийгиликтүү. Жакшы. Жакшы, ойнош керек, коргонууда мыкты Сузак командасы. Бұл жерде Сузак командасының чабуулу ийгиликсиз, топ ойын таласынын сыртына чыкты. Бұл жерде Нарын командасы чабуулда ийгиликтүү. Жакшы, топ өткөрүү бар. Ой, Азамат, караңыздарчы, кандай мыкты жазгыруу. Сузак командасы ийгиликтүү. Жакшы, ойнош керек, тосмо бар. Жакшы, коргонууда Нарын командасы. Азамат, 10-чы катар санын ойногон ойунчу, көрдүңүздөр. Ой, Азамат, молодец. Чынында өтө бүйүр кызыккан oyun болуп атат, тугандар. Бул жердеги атмосфера, бул жердеги эмоция сөз менен жеткирүү кыйын. Жакшы.
жерде Сузак командасынын oyuncuları чабуулда катарчылыкка жол берди. Жакшы, өткөрүү бар. Ойнош керек. Ой, молодец. Нарын командасы. Жакшы оюн көрсөттү. Сузак командасы ойнош керек. Сузак командасы тарабынан азыр тыныгуу алды. Карап турабыз туугандар. Ой, Азамат, караңыздарчы. Мыкты. Туугандар, Нарын командасы чабуулу ийгиликтүү. Ой, Азамат. Жакшы сокку Нарын командасы тарабынан болду, бирок тилекке каршы топ оюн таласынын сыртында. Сузак эки командасы пайдасына туугандар. Жакшы топ өткөрүү бар. Ой, Азамат. Нарын командасы жакшы оюн көрсөттү. Биринчи айланпада Нарын командасы Талас командасы үстүнөн жеңишке жеткен. Азыр экинчи айланпада Сузак эки командасы менен жарым сааттан. Жакшы. Oynoş gerek, çap! Oy, Azamат! Mına sağa varene dokotladı. Жақшы! 5000 so'm udar oldum da. Бұл жақта мына көріп атастар, угуп атастар, Сузак командасынын көрмандары өтө бүйүр кызыткан оюнда. Ой, Азамат, караңыздарчы, кандай мыкты чабуул Нарын командасынын тарабынан. Жақшы чабады. Ойнош керек. Ой, Азамат. Бұл жерде Нарын командасынын тосмосу мыкты. Өтө кубаттуу жана ошондой эле өтө мыкты чабуул болгон. Бирок Нарын командасы дагы булар жөн оюнчулар эмес туугандар. Топ өткөрүү бар. Жақшы. Бұл жерде Сузак командасынын оюнчулары бир аз өздөрүнүн оюнун таппай жаткан сыяктанат. Ойнош керек туугандар. Эгерде азыр ушул оюнда Сузак командасы жеңилүү жазасын тарта турган болсо, анда айлападан чыгып калат. Ой, Азамат, караңыздарчы. Эмне деген блок, эмне деген тосмо? Жақшы. Нарын командасы мыкты оюн көрсөтүп жатат туугандар. Otel! Quality total. Ой, Азамат, 10-чы катар менен ойногон oyunчун секирген көрүнүштөр. Трос. Бул жерде азыр
Soqqu Tosmoga teyip kaldı. 1 metrle sekiliyor. Suzak iki komandası paydasına. Çimçiktayla uçatken. Suzak komandası To'tkörü'de qatashchilikqa yol berdi. Azamat. Esep sanları 22-12. 22-12 esebinde Narın komandası aldığında. Esep sanları özgördü. 13-22. Oy azamat, Qaraqlaçı. Qanday mıқты soqqu, mıqqa qanday qag'is oldi tuğanlar. Çınday oy qottu soqqu. Narın komandası paydasına. Tuğanlar men geçirim sırayım, biraz tamağım orup çatqandığına baylanıştı. Silebende biraz qiynalıp jatam. Andықтан ağa көңіл бурбайсыздар деген үміттемін. Azamat, qarаңыздарчы, Нарын командасының тосмасы игіліксіз. Yaxşı. Temir Musaoğlu uğrat hazır. Temir Musaoğlu vurdu. Oy azamat. Krasavчик buradan. Ocakta gördüğünüzler ki yormanlar qanday mıқты, qanday son kommentator болып жатышат. Жақсы, To'tkörü бар Narın komandасы tarafı. Temir Musaoğlu деген ошол. Temir Musaoğlu, сборная Кыргызстан. Молодец, қараңыздарчы Suzak komandasының oyuncusu qanday mıқты қуатты соққы. Ой azamat, мына саға. Қорғону, мына саға чеберчилик. Көрелі. Жақшы. Ver Temir Musaoğlu'na. Oy azamat. Temir Musaoğlu. Zıngıllattı padarını Temir Musaoğlu. Жақшы. Eleştir geliyor duruyorsun. Değil mi çeşit atadınız? Oy azamat. İçine elinde karavan kalktı. Hava dersin. Çekirtkelik yok. Çevirtke. Boyu kana verip dedi. 20 santim. Boy uzunlardan жақсы ұрады. Doktor Visi'nin dudarını görüyoruz. Out olmadı. Жақсы. To'tkörü бар бұл жерде.
Bu yerde Narın komandasının oyuncuları Toğlu'da katışılıkka yol verdi. Suzak komandası paydasına. Yaxşı. Ötkörü var. Oy azamat, жақшы. Tosma iyilikti. Oy azamat, karamızlarca. Mıhtı çağıl. Narın komandası oynaş gerek. Oy azamat, gördünüzler mi? Qanday mıhtı çağıl. Narın komandasının 10-cu qatar sanının oynayan oyuncu. Qarаңыздар Чечевилікке де секіріп çağılğандай soqqunu жіберді. Yaxşı. Bu жерде Suzak komandası. Emiyol Suzak 2 komandası taqtab aytып ketsek. Keçirесіздер. Biraz oyunu Suzada. Oynaş gerek. Top verdi o zaman. Bro. Koko jaynadı. Azamatlı Koko. Bu yakta da biri var. Tur atışını keydi. Oy azamat. Qutuqdayız tuğandar mına sağa. Narın komandasının oyuncuları Suzak 2 komandasının üstünden jеңишке жетті.